Augustani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahan bata maruiba pau Manipur State Credit Guarantee Scheme ngasi Mukhyamantri Nongthompa Biren Singh na hodokre Imphal West amasung Imphal East Jilla singda ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 8 phauba curfew komthokli Pradhan Mantri Narendra Modi pung kharagi khongchat ngasi Uttarakhand thungkhre mahangna lupa koti lising mari sanirom sangna rajya tu pakhat kadaba sakoi thawrang ki project kharana jatra hungani kharana sangga gani amishung Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Jammu Kashmir ki Riyasi Jilla ki Vaishno Devi Bhavan da project ani sangga gani Manipur State Credit Guarantee Scheme ngasi Mukhyamantri Nongthompa Biren Singh na hodokre Rajya ki planning vibhag na sinduna hotel Imphal da pangthokpa thoram amada scheme asi hodokhibani scheme asigi makhada Bharat Sarkar ki MSME Mantralay amasung Small Industries Development Bank of India na khangatlaba Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises CGTMSE ki singdat nauna hodokpa apikpa udyog singgi sel ki mateng pingani Awang nungpok lamdam singgi entrepreneur singda lupa lak yangkai phawbagi makhada leiba udyog singda sada marpo scheme asigi makhada sentang pigani Thawramatuda Sidbigi Chief General Manager Adup Kumar Rajya ki Textile Commerce and Industries ki Commissioner Pradeep Kumar Jha CGTMSE ki CEO Sandeep Verma amadi sarkar gi makok thongba luchingba saruk yari Manipur ki Shanti Raksa ki phibam da akaiba piba yaba mawong da video amati photo na singba social media ki platform singda thadokpa miyoi sing ki mathakta Rajya Sarkar na akanba mideng changlagani Home Vibhag ki Commissioner T Ranjit Singh na thokpa cherol amada hai kanagumba miyoi singna asiguba thawong sing chatharamba thoklabadi ain ki oiba thabak sing lokhatkani loinana technology lana sijinaba ki tamak Information Technology Act and Rules amishung tungan ba Indian Penal Code ki makhada phangpham thokpa chairak sing phangkani haidi Miyamna asigumba thawong sing asidagi section lainaba amadi kanagumba sing na hingsa thokpa yaba video amadi photo na singba sing social media da thengnarabadi SP da paupina basu cherol aduna makhatari Fairjol Jilla da measles amadi rubella lena da king ngakthokna bagi damak district immunization officer na sinduna angang singda pagdakna na tika thadokpaki thabak sathari Tarangasi Bharat Sarkar na laina sing asibu sahi asigi December phawbada muthatnaba pandam adugi saruk ama oina pangthokpani Imphal West amasung Imphal East Jilla singda ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 8 phawba curfew komthokli Kaksing Jilla dana ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 3 phawba curfew komthokli Bisnupur Jilla da ngasi ayuk pung 5 dagi numidang waram pung 5 phawba curfew komthokli Thawbal Jilla dana ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 9 phawba curfew komthokli Sikkim da handak ta thokiba ising sauda sikiba migi maseng kuntha tare chukre humbotara nipana haujik shuthi ba khangdre haujik phawda miyoi lising ani sangma rom na kanba ngamkhre amishung miyoi lising ahum changma rom na sapagada ba mafam singda thangdokre mi kanba amishung tengbang pibagi thabak makha sathari ngarang ki oina nongsing ki pibam phatabana mi kanba amadi tengbang pibagi thabak ta apan ba oiki Muguthang area da ngarang su nongkana chukibana akutpa mafam singda leiba miyoi sing mikupna hum singna leinaba khangan khre ngasi asi malemgi arthritis numitni handaki sahi ki maroi ba hiramdi it is in your hands take action haibasini palanasi ki maroi ba pandamdi miyamna arthritis ki tungan palayong sing ngalingai da khangdoktuna layeng hauna bani miyamna yoga sangnai na tawduna masagi arumba hantahan bana arthritis laina maithi ba piba ngamgani Tabiriba Pawasi, Agasbani, Imphal Dagini. Pradhan Mantri Narendra Modi Pungkharagi Khongchat Dangasi Uttarakhand Thungkre. Pradhan Mantri na Pithoragarh Jilla gi Guji Khulde Thungnabada Kunja Singh amadi ITB ki personal chingna taramna okhi. Magna khutsa haibagi pothok sing utba mela amasu yengki tungda Pradhan Mantri na Parvati Kunda da chatuna lai khurumki. Sri Modi Almora da suchatkani Pradhan Mantri na Almora da leba Jogeshwar Mandir da chatuna lai khurumgani Magna mafam aduda lanmi ITBP amasung BRO gi personal singa chu unatuna wari sanagani Sri Modi na Rajya tuda lupa koti lising mari sanni rongi tungan ba chakoi thawrang ki project kharagina jatra hungani aduga kharagina sangagani Project sing adugi manungta lambi thong power irrigation thaknaba phaba ising horticulture education hakshel amasung disaster management na chingba yaudi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी न्यू दिल्ली ते लेबा कौशल दीक्षात समारोह की महिरोई सिंगदा वांगांगनी थरुमसीदा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर अमसुंग जन शिक्षण संस्थान की महिरोई सिंगना छरुक यागनी थरुमतुरा तोंगान तोंगान स्कीम अमदी प्रोग्राम कयादा माई पाकना ट्रेनिंग लोइखरबा महिरोई सिंगदासु इकाई खुमनबा उटकनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगसी जम्मू काश्मीर के रियासी जिला की वैष्णो देवी भवनदा प्रोजेक्ट अनि संगागनी मांगना सेंगनबा लाइफम वैष्णो देवी दसु लाइखुरुंगनी राष्ट्रपति भवन असिदा लैबा स्काई वॉल अमदी नौना सेमजिन साजिलबा पार्वती भवन संगागनी नौना संगागतौरिबा स्काई वॉक असिना लाइखुरुंबा लाकबा मियोइसिंगी सथोक ससिंदा हेना खुदोंग साहलगनी भवन असिदा लाइखुरुंबा लाकबा मियोइसिंगी पोचै थमनबा लोकर 1500 लेबा पार्वती भवन चो राष्ट्रपति न संगागनी इजराइल पंतुना लेरिबा भारत मचासिंग होंदोपगे थबक ऑपरेशन अजय हौख्रे इजराइल दे लेरिबा इंडियन एम्बेसीना मफम अदुरा लेरिबा भारत मचासिंगदा पाउ पीदुना निमित खरनी असिदा पाइगदौरिबा अखनबा फ्लाइटता भारत पुरकनबा थौरांग तौरी इजराइल अमदी पैलेस्टाइन अनिगी मरक्ता उंखटनबदगी ओरकलिबा फिबम असी मपान थौरम मंत्रालयना कुपना यंगसिंदुना मियामना खुदकि ओइबा पाउ लौननबा कंट्रोल रूम अमा दिल्लीदा हांदोक्ले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की लीग मैच अमदंगसी ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका का लखनऊ दा सानगनी न्यू दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम दा ngarang सानखिबा मैच अमदा भारतना अफगानिस्तान बो विकेट 9 दा थोइखी थोइनबगी दमक रन 273 लौबा दरकार ओइबदा भारतना पांडमदो ओवर 35 दा फंगबा ngamखी मैच अतुदा भारत के स्कीपर रोहित शर्मा नमहाकी हाइथोइ सिंथोइबा सिंग उठखी भारत की मथंग की मैच लाखलिबा थांगजा नुमिता पाकिस्तान का अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम दा सानगनी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कोकराझार जिला दा गुरु नोदोय कार्ड बेनिफिशियरी सिंह दा यंथोखरे थरुमतुदा मुख्यमंत्री न स्कीम असिना राज्य सिंह की नुपी लाख 60 थागी ओइना लुपा 1,250 की सेनफम फंगलगनी गुरु नोदोय 2.0 असिना लाइरबगी पनखै मखादा लेबा नुपी लाख 8,60 रोम नौना हप्जिले ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह अमदी फ्रांस की आर्म फोर्सेस की मंत्री सेबास्टियन लोकोडुना भारत की पेरिस दा लेबाक अनि की मंगा सुबह सही की ngaksil की लमदा खननैना बहुदोखरे मंत्री अनिना लमदम की अमसुंग मालेम की ओइना हुजिक ओइरिबा फिबम याउना लेबाक अनि की मरक्ता ngaksil की लमदा तेंगबंग पिनबगी मतंगदा खनखी राजस्थान विधानसभा मिखल मथंग थागी 15 दा ओइना पांगथोकलगनी मसी हानदी मथंग थागी 19 दा पांगथोकनी हाइना लेबलंबनी राज्य तुरा मथंग थागी 19 असि लुहोंगबा अमदी अतै थौरम कया लेबा मरमना इलेक्शन कमीशन ना भोट थादबगी मतम असि नौना लेबलकपनी तुंगन पर राजनीति दल अमदी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कयाना मिखल असिबु यैथोक पिनबा रिप्रेजेंटेशन कया थारकपदगी मिखल असि गी मतम नौना लेबलकपनी अदुमैनमग मिखल की नोटिफिकेशन थोकपा मिरेपचे लौथोपगी मतम अमदी भोट मसिंग थिबगी निमित सिंगददी अहोंग लेते भोट मसिंग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना अमसुंग मिजोराम का लोइनना दिसंबर 9 मसिंग थिगनी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुखना मणिपुर स्टेट क्रेडिट गारंटी स्कीम ngasi मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना हौदोखरे इम्फाल वेस्ट अमसुंग इम्फाल जिला सिंगदा ngasi अयुक पुंग 5 दगी नुमिदांग पुंग 8 फाउबा कर्फ्यू कोमथोकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुंखरगी खोंगचत ngasi उत्तराखंड थुंखरे महांगना लुपा कोटी 3,400 रोम चंगना राज्य तुरा पखत कदबा सखोय थौरांगी प्रोजेक्ट खरन संगागनी खरन जता हुनगनी अमिशु राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ngasi जम्मू कश्मीर की रियासी जिला की वैष्णो देवी भवन दा प्रोजेक्ट अनि संगागनी पाउलोय जरे